Council pen Mahamaya constituency along Kachelenga to war Kaselang. Kichengsi song amai pia phan HSDC kachathi. ANM LHS atum kachesong kapang cheng chiklojon pho nong namabe mehip mekarke. KARBI prime time along penili Villarban Kropi nanarjek thapir tangton pen KARBI anglong autonomous council pen Mahamaya constituency angkang alongta kaching thura moke denga birta denarong penili tuma pherangke kat news along birta nang pale Phaikuni Koresir Kep Arni Mahamaya constituency Mukasong Inglong Pi Arong Asor Kachehelat Atowar Keselam Japan KARBI anglong autonomous council pen Saimu Dengpon Laso Atowar Keselam Japan Lak Thom Kep Atangka Panong Pontang Lupusi MEC Lonsing Teron Rong Asor Phan Pachini 38 lakh sa bangke la sa to war phan iltum Mahamaya rat Mukasong arat phan nang sengson pilo Persima thoi bangke hala pupen ke bang ta helupi la sila pupen bang le litum nang lita nang li homostia development pen I lang koi thong ke bang nang rabun tunoi punilihin pen da dolo pot pachi chulok nang pusi jingwai lo amasini tum bang hini si CM saralong pulo nala sona meeting long si amasi CM sar bang pulo ahoglo claim jane nang litum Council Artanikan Trok Kepra Trok Pleng at the Pita, Mukasong Inglong Pialong, Kaching Tur Araje Avelang Pota Rongsor Ningjirinti, Towar Kaselam Kachenga Mailong, EM Kacherong Pipila Pen Area Sanghotum Chitong Dunrinti. Hill State Demand Council Pen Kachengsi Songamai Pimate Party Conference ki Padoja Phan, Tesik Chedang Pon Bom Lupusi Phaikunin Korasir Kep Arni Kangni, Perangke Amailong Songja Potum Pen Pachatak. Hill State Demand Council HSDC ke KARBI anglong lapendi mahasau aparman isti karjap asong mati regional asong 2015 aningkan thang achiklosi HSDC keseng HSDC kechengsi amai pi mati jong kepen crazy arni kepadochia phan songpen sigdang bom lupusi HSDC amai phu holiram terang Johnson Beatum Phaikuni Ingkora Sirkep arni methang sai hemalong kepado pherangke amai along pachatak pon CPI-ML KEC National Party along Amen Kachataptang Asong Election along ta Karjab Dunwer Asong CPI-ML Ametang Chandovet Asong Klasi HSDC along Adimaklong Avelo Sita CPI-ML Pen Kacheo Abang Pu Abang P HSDC along Kaiketa Inghap Kingdang De Pusi Perangke Pen Kachingki Kachathanahut HSDC Asong Cha Atum Ningje Perangke Amay along Song Akong Chun Bang Dharam Singh Teron Lapen Chomang Kro Chatong Dun মই ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ যে 2015 চনৰ 9 আৰু 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ডিফুট আমি যি HSDC গঠন কৰিছিলোঁ সেই হিল ষ্টেট ডিমাণ্ড কাউন্সিলৰ এটা পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিয়াৰ বাবে আমি এই বছৰৰ 2017 চনৰ ডিচেম্বৰৰ 10 আৰু 11 তাৰিখে আমি ডিফুট জয়সিং বিদ্যালয় অধিগ্ৰামত এখন সমিতি হ'ব এটা পূৰ্ণাংগ দল হ'ব সেই পূৰ্ণাংগ দলটোৱে ইলেকশ্যন কমিশনৰ ওচৰত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম এইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য অহা 10 আৰু 11 ডিচেম্বৰত ডিফুট আমি যিখন অধিৱেশন কৰিম লগতে আমি কিছুমান ব্যক্তিক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিম বা কিছুমান ব্যক্তি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে যিসকল HSDCৰ মেম্বাৰ নহয় State Demand Council member নহয় কিন্তু তেওঁলোক HSDC শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোক মানে আমাৰ অধিৱেশনত অহাৰ কাৰণে আগ্ৰহী গতিকে তেওঁলোকক আমি সহায়কতে আমি তেওঁলোকক আমি ওয়েলকাম কৰিছো আৰু তেওঁলোকক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছো KARBI anglong along Arniwang Kesokyun e munit aphan se kilang nurse mate ANM LHS lepen okpran pen sai kama chokomaratum achiklo nongnam mate dormha kilong lia jok KARBI anglong penang an se kachelang hema thengno along Phaikuning Korasir Kep Arni pen kachesong amu dengpon chiklo jon pho anongnam lapen ason our side long letikke kachesong amu papleng play pusi ANM atu ben pherang kya phan pachini KARBI anglong along Florence Nightingale TV keso kiune abang pu abang piaphan jo parni sekelang ANM LHS lapen okpran sai kama chokamaratum aningkanwang ta chiklo jon pho jon trok ahut penke chiklo jon kep anta nongnam kelong le pen hemtun kaboche kisung langbia long bokak kisun hai he ason lo
achiklo nongnam kelong lepen keso ke pangchi awang phua bang phiatum anta siksak nanglo nongnam long letik cyclem kle laso alam pachitak pen KARBI Anglong arong sopi diphu pen chenglok boithalang so hawra ghat hai hui alongta All Assam ANM lapen LHS atum KARBI Anglong aru arim pen nongnam kelong lea putha kachesong amu inthurpon অপর আমার এএনএম এলএসএস ইস্যুইশনৰ নহয় আৰু অপৰ আমাৰ সেক্ৰেটাৰী প্ৰেসিডেন্ট স্বাৰ্থলৈ নহয় প্ৰত্যেক এডিশনৰ অফিচৰ সুইপাৰৰ পৰা ওপৰৰ অফিচাৰ লেভেললৈকে আজিলৈকে ধৰ্ম প্ৰত্যেক বঞ্চিত সেই গতিকে আমি এইটো ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ প্ৰত্যেক মানে অফিচাৰ আমাৰ এইখন অফিচৰ এডিশনাল অফিচৰ গোটেই পুৰুষ মহিলা ল'ৰা ছোৱালী নাতি পুতি গোটেই মানে স্বাৰ্থলৈ আমি এই প্ৰগ্ৰামটো লৈছোঁ অকল আমি ইস্যুইশনৰ সেক্ৰেটাৰী প্ৰেসিডেন্টৰ স্বাৰ্থলৈ নহয় সেই গতিকে আমি এইটো আমাৰ সমাধান নিদিয়ালৈকে আমি এই কৰ্মবিৰতি আমি বন্ধ নকৰোঁ Non malam sopor pandhin parman birta mointon paniksina. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sanesh normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu KARBI Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanch Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kechu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kechu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji
dihina mo phiputhar birtalong wangthulo West Division Forest ki parlo Dhansari constituency angkang hites waltu siari boro arong pen raikom aklam rongni pangrumpet don pharok phora phokebra ke thoma hem ki priponthu Paikuni ni paing coroner cap Arni Lethota ada por pai sirkep apor pen aron repen forest along lelong hemrit chikim si kedo atuma hem an angton pen pri thailu laso hem ke priya hu thang soluk sodak ave pin pen si pachunlu Difu hidisajir patwa klamalong paikuning kora sirkep Arni United Club Lapen District Press Club of KARBI Anglong Angbong si football kachipati pado United Club Atum District Press Club of KARBI Anglong upon ball pumthom thap si ipoma ball penchipahai District Press Club of KARBI Anglong Atum United Club upon ball pumni chevoitu Pini KARBI Prime Time News abang gelap masih kang tuan poniklo lai mom cakap news channel domi thakmi kurwang tu